Ütüye günden bihigattan yurba uluha bähä bu amma uluhugar tiyen kellibet amma uluhattan Akulina Simenovna jahaltalaq bu bütün nehelegen skola terkelen kiddibit düştübüt ahlık butunat düşüy batı kemeye bartın belemnen görüştüler. O kurdotta büyüngü bähäňi künge ettekka akreditasiýany mandatna komissiýanottan şöy batık astıbıt bartın etenge astıbıt sportsmenler bıt bara kiddiler ayamıt şöy batık ayından kellibet. O kurdotta büyüngü künge 2 günyer 12 günyer bugün bu bihige bastıkı kürekte hibit körüngmütüyer bolla gal bolga erjamut bu onaňa çastan oýanlar Usaldan komandadan 13-3'e kıydılar. Bilgen 2 oyunculargar 12 aňarttan ühe bilüler gıtta oyuncu takkar belemden oralar. O kurdottan bihi golbolga meçöşiler bet bir aňarttan minney korata gıtta kişiýaktar. Ondan ebetten ki hangi programaga usaldan gıtta kiýekdir. Bihi ottan Nurboluhun opsaýyndan bu manna amma uluhugar şöýdik görüşdüler. Ol kurduk sportsmenler bu dottan belüň bare şöýdik konan utuyan turdular. Bihi maktany etibet porta getir jarjonlar da bollun. Aleksandr Ermeyevich Alexeyevka kene bu opşестваны tutan barların hiyeten agalan bu manna bu komandany körün karan takayan jajarttan ondan bihi sport öttüger bihi sport halaýatçylara bu kürektehiler bitiger barların killere mütaatı tenge kıttık bitten Nurbovut olaqtaqtırga erinlerebet 16 çığılaqadlı ottan bihi ulu sport barta 10 zachotna körüňe kıttawut ol körüňler bitiýär to zachotna körüňler bitiýär bartygar tolarubut o kurduk golbolga barbıt ostol oňutu teniske barbıt çepçik atletika barbıt pulevая стрельба barbıt şaşki barbıt ondan ostol teniher barbıt o kurduk ottan bihi Nurbovut komandata oloq belem dekanada bu kürektehiga bu adaptivna sportkan ulahan bir brahannik bolla toğu jeterten adaptivna sportka hıl kötü oňrar bollaktaryna uruk kemlerge oňrar bolta bilgen paralimpiskay mannyk sikllanlar tütti hıl bolar. Bu bastyky onluk proyekka hidda amaluha ılan bu Spartakiadadan oňra hajallar okurduk ottan keler Spartakiada çugasty bihe ýylly hytar ulus putugar bilүү koratygar bolukdak. Начинаем заседание судейской коллегии с представителями команд участниц. У нас уже спортивные мероприятия начались. Мандатная комиссия работает со вчерашнего дня. Сегодня у нас в селе Бетюнь в многофункциональном зале уже проводится соревнования по гандболу. И с 2 часов у нас в селе МГА в многофункциональном зале были проведены спортивные мероприятия по волейболу сити. Да? Сегодня после обеда посетил очень много посетителей было, живая атмосфера, свои радости, свои рекорды уже побиты. Да? Каждый спортсмен, который приехал на соревнования, уже у нас является героем. Да? Тренера, судьи, и организаторы, хозяева данной спартакиады. От имени Организационного комитета всех тоже приветствую с началом спартакиады по адаптивному спорту нашей республики, посвященного столетию физкультурных движений нашей республики. И также спартакиада у нас называется джулу, то есть стремление. Поэтому очень такая отдельная специфическая спартакиада будет тех людей, которые непосредственно занимаются адаптивными видами спорта. Так, у нас сегодня закончился первый день, именно групповой. Выступали 26 команд, 13 мужских и 13 женских. Вот. Завтра тоже также у нас остается 17 игр всего у нас в группе, по 15 у мужчин и по 15 у женщин. У нас везде в местах проживания есть медицинские пункты. Ночью работают фельдшера или медсестры. На всех местах
проведения соревнований работают спортивные врачи. На стадионе у нас стоит медицина, катастрофа разворачивает. Ну, развернулись уже, есть медицинский пункт. Ну и на трассе у нас еще стоит одна машина. И скорая помощь, конечно, работает. От имени общественной организации «Матери России» через представителей мы хотим вручить подарки именно женщинам, сильным духом, спортсменкам. Символ вот нашей Амги – брошки сарданы. Нюрба. Ага. Мегина Кангаласский улус. Там по списку, сколько женщин мы уточнили. Ага. Эти брошки сделаны с большой теплотой и с алгысом, именно матерями нашего улуса, женщинам-спортсменкам. Глава муниципального района Среднеколымский улус Иван Васильевич Лап. Bundan turanıt boluğun tuğer barat borkana hangıt bıkalen olur. Ol hama kayıttı. Min hoga hacım. Min mandık hagalını ata kahanda jaçımıq nu bıhırıga. Bılırım bu manna borgona kayan kalbetam bile bir şeyden bıyıl otu ammaga behat kalek takpin diyen bu kalan hacımın denge bilgi kal sevitin. Elbette gördüğüm adliyer yoktum da hep de. Onun hegi basadan turan beni heyinden kiyen tuttum. Onda beraber bir gün köre hırıttım Torat'tan. John kaydağı yebiti diyen hep. Daha sonra palnatsığında Johnlar baddıgar itinlik kurduk yolundaktaki sevetler. Ben bir gün bol diyen hağa gördüm. Naha dağını tuvak ebit. Sport könük ebit. Tuvakta naha tatlarınlar hep de. O tabi naha küçük kiristiler. Oto itinle ikkire tuğuna koturduk. Onun bunlarla bilginden de şans var. Kırgıtlar ve barasatlar otan iki tane kıydılar. Beni görevin de görevin. Neyse ne oldu diye. Hatta hep gülüyor yok taksit. Ondan bir gün bana beni heginlik sportsmenler bıhıtına kevsetemin hep. Heginlik sportsmenler git. Nürboluğunu hegi müsikaliyim bana. Beni de Komsomolskoye Ploçka meten turağın. Hegitten bilgin barıyağa. İki tühüçü hürbehette hılga. Nürbağa toksuz sportivni oyuncular komanda bot kaydak bolara, kasmeste bolara, belemden nahine hürbe bir sılga tağa mançarı oyunculara emiye bolara. Ehegi biligince kötülük tak. Ehegitten barık tak barıta. Ol himimin ehegi ehegi tenge bir energetika bir toqa kiren bir manna bu halnıgıttan hıcıhabın, köröbün istebin, usloya kaydağın bihigi Nürbolu Hugar spor saydahan. Elbek stadyonlar, elbek obyektler tutullar. Hette milyar, hette hüs. Kaçını Asya Sergeç Battata, hübbetti hübge. Stadyonma turca hağalanına. Bihigamanna baharını olur bu. Kimni? Aleksandrovich, Nurevich Aleksandrovich. Olimpiygi bu adaptivne spor körünlerigen, polnosya rekonstruksiyalar oңuruk bitti. Ödüyatügün. Olihim bollana çok fazla bolgotonu adaptivne spor körünlere bilgen atın tahan metakkanere. Ödüyatügün de. Tuspa olimpiyada kudduk bolla. İti spartikiyada onda kekkehillerge bülüken itten bihigüller hektakbit adaptivne spor spartikiyada nübağı ıtırları kudduk. Spartikiyada kan itten.